Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Ni amakuru akomeje kugarukaho kuri uyu mugoroba ari guturuka hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni amakuru avuga ko raporo nshya ya Loni yongeye kwibasira u Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura M23. Raporo bivugwa ko ari iy'ibanga rikomeye cyane yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye, iravuga ko u Rwanda rwayoboye kandi ruri kugenzura inyeshyamba za M23 mu gihe zikomeje guteramo imbere mu burasirazuba bwa Kongo, aho zigenda zigarurira ndetse zikagenda zigira ijambo mu bya politike ku ruhando mpuzamahanga. Ati bari kubifashwamo n'u Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nibyo byavuze ko kabisa byabonye raporo igaragaza mu buryo burambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cya M23 ibikoresho bya gisirikare bavuga ko byoherejwe n'u Rwanda. Ibi byose naje mikubwire ndetse nkunyurire no muri ino raporo ya Loni mu buryo bukomeye cyane. Ni raporo igaragaza ibintu byinshi cyane. Ndakubwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na ADF rero yarekuye abaturage 23 yari yaragize imbohe mu gace ka Mambasa. Ni amakuru kugeza ubu ngubu avuga ko uyu mutwe wa ADF warekuye aba bantu bagera kuri 23 wari warafashe bugwate mu mashyamba yo muri bino bice bya Mambasa. Magingo yangaya rero biravugwa ko abaturage barekuwe ku bushake bwabo. Aba barwanyi nyine babarekuye, bari bafungiwe ahitwa no mu gace kari kugenzurwa n'uyu mutwe, ndetse aka gace kagiye karangwamo n'imirwano ikomeye cyane. Ibi byose ndaza kubikubwira mbikomozeho. Ndakubwira ko kugeza ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo Twirwaneho yashyizeho abayobozi barimo na perezida. Umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge, cyane cyane abavuga ikinyarwanda, kuri uyu wa kabiri nibwo watangaje ko abayobozi bashya barimo na perezida wayo yamaze gushyirwaho. Twirwaneho isanzwe iri mu mitwe igize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 na Twirwaneho irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira uyu mu perezida wamaze kuba ashyirwaho, ndetse byatangajwe n'umuyobozi wa Twirwaneho Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya hariya mu Minembwe. Yamaze gutangaza abayobozi bakomeye cyane b'uyu mutwe wa Twirwaneho. Ndakubwira ko kandi amakuru akomeye cyane ari guturuka muri teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru. Imirwano ikomeje gusakiranya umutwe wa M23 ndetse n'abazalendo bafatanyije na FDLR mu bice bitandukanye. Naho ndaza gusimbukira nkubwira uko byifashe mu Burundi. Ibintu ntabwo bimeze neza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko hatangajwe umugambi y'uko agiye guhirikwa ku butegetsi na bamwe mu banyapolitike bakomeye cyane barimo uwitwa Frederic Bavuginyumvira, uyu nguyu yabaye vice perezida w'u Burundi. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko batangiye no gukoranya bikomeye cyane ibikoresho bya gisirikare ndetse no gukoranya abandi baturage ba Kongo, baba imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, kugira ngo barwanye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira amakuru aturuka mu Minembwe nanone, nyuma y'uko indege yari itwaye ingemu ndetse n'ubutabazi hano mu Minembwe yarashwe. Hari icyo M23 yagiye ibivugaho, hari icyo Twirwaneho yabivuzeho. Ibi byose ndaje mbigarukeho mubwire M23 ko yongeye gushimangira ko ingabo za leta ya Congo FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngari abagome cyane batagira ubumuntu. Ndakubwira ibiri kubera muri teritwari ya Warikare nyuma y'uko abacommanders ba M23 babashimuse. Hari ibiri kuvugwa, hari no kuvugwa rero imirwano ikomeye cyane muri no teritwari ishobora kubura isaha ku isaha. 5/5 reka mbahereze ikazina n'abasabe gukora subscribe mu mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Reka munyemerere mpere kuri raporo nshya ya Loni yongeye kwibasira u Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura umutwe wa M23. Raporo bivugwa ko ari raporo y'ibanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye, iravuga ko u Rwanda
bayoboye kandi ruri kugenzura inyeshyamba za M23 mu gutera imbere kwazo mu burasirazuba bwa Kongo, aho bagenda bagira ijambo mu bya politike ndetse bakigarura n'ubutaka bwinshi bukungahaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters biravuga ko raporo byabonye igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira muri M23 n'ibikoresho bya gisirikare. Bavuga ko u Rwanda arirwo rwohereje ibi bikoresho n'abasirikare, cyane cyane system yo mu rwego rwo hejuru ishobora guhungabanya ibikoresho byo mu kirere no kugira ngo inyeshyamba zihabwe umwitangirizwa ukomeye ku ngabo za Kongo ziba zisumbirijwe. Abadiplomate baravuga ko iyi raporo yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano kuri Kongo y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro za Gicurasi kandi igomba gutangazwa vuba. M23 yateye imbere mu burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi minini mu burasirazuba bwa Kongo harimo umujyi wa Goma na Bukavu muri Mutarama ndetse na Gashyantare. Leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bimwe bivuga ko u Rwanda arirwo rwashyigikiye umutwe wa M23 ndetse no korohereza uyu mutwe gufata ibice byinshi, bavuga ko u Rwanda arirwo rwatanze intwaro ndetse n'abasirikare. U Rwanda ariko ku ruhande rwarwo kuva kera rwahakanye gufasha umutwe wa M23, rukavuga ko ingabo zarwo icyo zikora ari ukurinda ibitero by'ingabo za leta bafatanyije n'aba FDLR bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Raporo y'impuguke y'umuryango w'abibumbye kandi iranavuga ko inkunga y'u Rwanda kuri M23 atari kuri M23 gusa, kuko ngo na mbere yari igamije guhangana n'iterabwoba riterwa na FDLR, ahubwo ngo u Rwanda nirwo rumaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ntibahise basubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi raporo. Gusa ibi bikaba bije mu gihe ubuyobozi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump barimo kugerageza kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi, ndetse amakuru kugeza ubu ngubu twagiye tuyabagezaho avuga ko aya masezerano yamaze kuba ashyirwaho umukono ndetse hagati y'u Rwanda na Kongo. Ni amasezerano azazana amamiliyari n'amamiliyari ndetse n'abashoramari batandukanye bazaza hano mu burasirazuba bwa Kongo mu karere, ndetse kugira ngo barebere hamwe ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya titanium, zahabu, kolba, umuringa, lithium ndetse n'ayandi mabuye menshi cyane azajya acukurirwa mu burasirazuba bwa Kongo agatunganyirizwa mu Rwanda. Ku wa gatanu ushize nibwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda na Kongo Therese Kayikwamba Wagner ndetse na Olivier Nduhungirehe bashyize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington DC, maze bahura na Perezida Donald Trump wabahurije hamwe, ndetse abizeza ko uruhande rutazubahiriza aya masezerano ruzahabwa ibihano bikaze. Ndetse ku ruhande rwa Qatar narwo rwagize uruhare muri aya masezerano, narwo ruri kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'intumwa za guverinoma ya Kongo n'abahagarariye umutwe wa M23. Raporo y'umuryango w'abibumbye kandi iranavuga ko u Rwanda rwakiriye abayobozi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 mu kigo cy'imyitozo cya Gabiro, ndetse banakoresha ibigo bya gisirikare bya Nasho na Gako mu guhugura abinjira mu gisirikare cya M23. Ni raporo ikomeza ivuga ko kugeza ubu ngubu u Rwanda ngari rwo rwateye inkunga uyu mutwe wa M23, ariko u Rwanda rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ahubwo Kinshasa ibyitiranye no kuba u Rwanda rwaragiye kuvogera ubusugire bw'igihugu cyabo. Reka munyemerere nkomereze kuri iyi nkuru. Hashyizweho amezi agera kuri 3 yo gusenya umutwe wa FDLR burundu nyuma y'isinywa ry'amasezerano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyibuka ko yasinye amasezerano ari Washington DC. Amasezerano rero yari akubiyemo ingingo ziremereye cyane zirimo no gusenya uyu mutwe wa FDLR. Kugeza ubu rero hamaze gutangwa amezi agera kuri 3 yo kuba uyu mutwe wamaze kuba usenwa, ndetse
intambwe ya mbere igomba guterwa mbere ya tariki 27 Nyakanga 2025, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa byo gusenya uyu mutwe. Ni uburyo bazakorana na komite ishinzwe gukurikirana ibikubiye kandi muri aya masezerano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Amerika, Katari n'inama yayo ya mbere igomba kuba bitarenze tariki ya 11 Kanama. Ku butaka bwa Kongo niho uyu mutwe wa FDLR uherereye magingo aya ngaya, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi niho aba barwanyi bakihishe. Ariko kugeza magingo aya ngaya iyi raporo nako aya masezerano yasinyiwe hariya Washington DC aremeza ko bitarenze amezi 3 uyu mutwe uzaba usenwe. Kuri dosiye ya M23 inzobere zihuriza ku kintu kimwe, nubwo aya masezerano ya Washington DC azagira uruhare mu gufasha uburasirazuba bwa Kongo kugarukamo ituze, ariko kugeza ubu M23 ntabwo yemera ibikubiye muri aya masezerano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ivuga ko ngari amasezerano atuzuye. Reka munyemerere nkomereze muri Kivu y'Amajyepfo. Twirwaneho yamaze gushyiraho abayobozi barimo na perezida. Umutwe wa Twirwaneho ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge kuwa kabiri watangaje abayobozi bashya barimo na perezida w'uyu mutwe wa Twirwaneho. Twirwaneho isanzwe ibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo uyu mutwe wasohoye urerekana witwa Prophet Freddy Rukema Kaniki wari usanzwe ari vice perezida wa AFC ko ari perezida wa Twirwaneho. Abandi bahawe inshingano zo kuyobora uyu mutwe harimo na Brigadier General Charles Sematama wagizwe vice perezida wungirije ushinzwe ibya gisirikare n'umutekano, akanaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Twirwaneho. Ni mu gihe uwitwa Mugisha Alexis yagizwe vice perezida wa kabiri ushinzwe imiyoborere, politike na diplomasi, ndetse n'uwitwa Kibasumba Adele agirwa umunyamabanga mukuru wa Twirwaneho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze ahandi. Kugeza ubu ngubu rero ADF yamaze kurekura abaturage 23 yari yaragize imbohe mu gace ka Mambasa. Kuwa kabiri tariki ya 2 Nyakanga 2025 nibwo umutwe w'inyeshyamba wa ADF cyangwa Allied Democratic Force warekuye abantu 23 bari baragizwe imbohe n'uyu mutwe mu gace ka Mambasa mu ntara ya Ituri, nk'uko amakuru atangwa n'inzego z'umutekano muri aka gace abivuga. Abarekuwe barimo abagore n'abana, bose baje bagaragara nk'abafite intege nke nyuma y'iminsi bari bamaze mu mashyamba bari mu maboko y'aba barwanyi ba ADF. ADF irwanya ubutegetsi bwa Uganda ikaba ikorera mu mashyamba ya Kongo. Biravugwa ko aba baturage barekuwe ku bushake bw'uyu mutwe, ndetse ahazwi Elake ni agace gakunze kuberamo imirwano ndetse n'ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe wa ADF, niho bari baherereye. Aka gace ka Elake kandi ni agace uyu mutwe ukoreramo ibikorwa byabo by'iterabwoba, aho abaturage basahurwa imitungo yabo muri aka gace, abandi bagahohoterwa bakanafatwa bugwate. Ndetse abayobozi b'inzego z'ibanze muri Mambasa batangaje ko uyu mutwe wa ADF ukomeje kugendagenda mu mashyamba ya muri aka gace ka Mambasa yitwaje intwaro, ngo kandi haracyari abandi baturage basaga 20 bafashwe bugwate n'uyu mutwe. Abaturage bakomeza basaba ingabo za leta ya Kongo FARDC gukora ibishoboka byose aba baturage bagizwe imbohe bakabohozwa, kandi uyu mutwe bakawurandura burundu muri aya mashyamba ya Mambasa mu rwego rwo kugarura ituze mu baturage muri aka gace no mu bindi bice. Reka munyemerere mpere kuri FARDC yagize ikivuga ku ndege ya gisivili yarasiwe mu Minembwe mu bice biri kugenzurwa na M23 mu Banyamulenge. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyarashe indege yagurutse mu kirere cyabo itabifitiye uburenganzira. Nyamara amakuru aravuga ko iyi ndege yari igemuriye abaturage bo mu Minembwe mu bice biri kugenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho. Byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo FARDC
Major General Sylvain Ekeng Bamusa, aho yavuze ko ingamba zikwiye zafatiwe iyi ndege yagurutse ku kirere cyabo nta ruhushya bifitiye, ngo zari ingamba zikwiye zo kuyirasa ikaba ubushwanyu. Yagize ati kuyirasa byavuye ku ngamba z'ubwirinzi. Ati iyi ndege ntiyari izwi kandi yari iri mu kirere cyacu. Nk'uko amakuru abivuga, iyi ndege yaguye mu minembwe ku gicamunsi cyo ku cyumweru, igabwaho igitero n'ingabo za leta ya Congo FARDC kuri tariki ya 30 Kamena 2025. Mu itangazo umutwe wa M23 na twirwanaho washyize hanze wavuze ko iyi ndege ya Sukhoi na drone z'ingabo za leta arizo zarashe iyi ndege ndetse bayirasaho mu buryo bukomeye cyane, amababa abiri barayarasa iyi ndege. Uyu mutwe wa M23 kandi uvuga ko ibi bitero byibasiye iyi ndege ya gisivili yari itwaye imiti n'ibiribwa byari bigenewe abo mu minembwe. Iki gikorwa kandi cyamaganiwe cyane n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23, kuko binyuze mu muvugizi wayo mu bya politiki Lawrence Kanyuka yavuze ko ati ni icyaha gikomeye cyane. Ati kuba indege yari izanye ibiribwa n'imiti byo kuhabwa abaturage, ati rwose ibi mwakoze ntabwo ari byiza. Ati kandi ibi ni umutima wa kinyamaswa, arabwira FARDC. Mu gihe kandi uwitwa Moise Nyarugabo wabayeho umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe yavuze ko nyuma y'imyaka myinshi abaturage bo mu minembwe bagoswe ndetse bajujubizwa, ati batabasha kugera ku isoko ngo babone ibyangombwa nkenerwa, ko indege ya gisivili yiyemeje kujyayo ijyanye ubufasha burimo n'imiti, imaze iyi ndege ihita iraswa. Ibi Nyarugabo yabitangaje mu kunenga FARDC mu kugaragaza imyitwarire mibi ndetse n'ibikorwa bya kinyamaswa ibyo leta ya Kongo yakoze igaba iki gitero kuri iyi ndege mu minembwe. Bishobora kudindiza amahoro ku biganiro bihuza impande zombi. Ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar biri guhuza umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 irashinja uruhande rwa leta ubwicanyi bwibasira abanyamulenge ndetse ikavuga ko idashobora gukomeza kubyihanganira. Magingo ye ngaya rero ibi M23 yatangaje birasa nkaho noneho itangaje ko yinjiye mu rugamba mu buryo bukomeye, nyuma y'ibiganiro byari biri kuba i Doha muri Qatar, ikagaragaza ko itazakomeza imirwano kugira ngo ishyire mu bikorwa imyanzuro y'ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar. Kugeza ubu ngubu nubwo ibiganiro biri kubera muri Qatar bitaratanga umusaruro, gusa Qatar ivuga ko biri mu murongo mwiza ndetse kandi bizatanga icyizere cy'uko izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zizahagarara. Gusa M23 ivuga ko nanone amasezerano y'u Rwanda na Kongo basinyiye hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atareba uyu mutwe na gato, kuko ukomeje kugabwaho ibitero mu buryo bukomeye, ndetse uvuga ko M23 nayo izakomeza kwirwanaho. Reka munyemerere mve mu minembwe no mu burasirazuba bwa Kongo nerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye Evaristo yahembye abasirikare babiri bacitse ku icumu rya M23, yabikoze kuwa kabiri, aho yahembye abasirikare batatu bari abo mu Burundi boherejwe mu kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bohereje ku ruhande rwa leta guhangana n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko Uburundi bwatakarijemo abasirikare benshi muri iyi ntambara yabereye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ndetse ubwo bafatanyaga n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanshuro ndetse na SADC. Aba bose bagatsindwa bakamburwa imijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Goma na Bukavu. Kuri uyu wa kabiri kuri Stade de Intwari Bujumbura haberaga ibirori by'isabukuru y'imyaka 63 Uburundi bumaze bubonye ubwigenge, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahembye aba basirikare. Abo yahembye ni Kapiteni Habarugira Aimable na Liyetona Ndayisaba Richard na Koporo Chef Ningaza Richard, kubera uruhare bagize mu bitero ingabo z'u Burundi zagabye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Kapiteni Habarugira na Liyetona Ndayisaba bari bamwe mu batsinzwe ariko bagaragaje ubutwari ku rugamba. Abambitswe imidari ndetse banabahemba miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi, aho mugenzi wabo we yahembye miliyoni 3. Ndayishimiye yanavuze ko kandi abasirikare barwanyije umwanzi w'u Burundi bituma atinjira mu gihugu cyabo. Ati aba nabo bakwiye gushimirwa mu buryo bukomeye cyane. Usibye abasirikare
gisirikare Perezida Evariste Ndayishimiye yanahembye Liyetona Koloneli mu gipolisi cy'u Burundi witwa Audace Mugisha usanzwe ukorera muri komine ya Kabarore ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda kubera uruhare yagize mu gukumira magendu y'amabuye y'agaciro n'ikawa. Uyu yanahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi nk'ishimwe ryari rimugenewe kugira ngo akomeze gukora imirimo ye neza. Si ibi gusa biri kuvugwa mu Burundi kuko General Neva arageramiwe mu buryo bukomeye cyane. Abarundi bose bahungiye mu Bubiligi bagiye gushinga umutwe witwaje intwaro. Abanyapolitiki b'Abarundi ba mu gihugu cy'Ububiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoresheje intwaro mu kwamagana imigendekere y'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze yabaye ku Kamena 2025. Abiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ni C4 Arusha, ishyaka riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha na Sini Ngeri cyangwa SN Ngeri ya Rugamba ndetse na MAP Burundi Buhire. Uwitwa Frederic Bavuginyumvira wabaye visi perezida w'u Burundi kuva muri 1998 kugeza muri 2001 akanabara perezida wa C4 Arusha yatangaje ko impamvu we na bagenzi be biyemeje gufata intwaro ari uko babonye igihugu cyabo kiri kujya mu manga ndetse no mu mage. Uyu munyapolitiki yagize ati turebye ibyo tugiye kujyamo nta cyatuma abantu batavuga bati turafata intwaro turwanye ubutegetsi buriho dukureho ubutegetsi buriho bwimye ijambo Abarundi. Uyu Bavuginyumvira yasobanuye ko abanyapolitiki bahungiye mu Bubiligi bagiye gushaka abantu bifatanya muri uru rugamba barimo ndetse baba bene gihugu cyangwa abari hanze, ubwo ni aba diaspora. Ati tugiye gushaka abari hagati mu gihugu ndetse n'abari inyuma yacyo mu rwego rwo kwizirika umukanda kugira ngo twemere gupfira igihugu cyacu. Ati ntabwo twakomeje kureba ibintu bipfa. Leta y'u Burundi isanzwe irwanywa n'umutwe wa Red Tabara ukorera mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Forebu. Muri Gashyantare 2025 nibwo uyu mutwe wa FRB Abarundi nawo watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi mitwe yose izisanga kandi abanyapolitiki bandi ba mu Bubiligi ndetse n'abaturage basanzwe kugira ngo bakomeze guhangana bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Repubulika y'u Burundi. Nibyo ngibyo twavuga kuri aya masezerano. Yego, reka wenda dutege Kinshasa twitega agatego turebe ko aya masezerano ryuze zayemera kuko yagiye inengwa kenshi. Yego, gutenguha ibiganiro byabaga ibiganiro byarategurwaga bikemezwa bikaba byapanzwe ariko nyuma igihe cyo kubahiriza amasezerano yasinyiwe bikananirana bikagorana ikigira nk'aho itayasinye. Indi nkuru twagarukaho, guverinoma y'u Rwanda hari amakuru yavugaga ko mu bice umutwe wa M23 ugenzura ngo haba harimo abarwanyi ba FDLR bahaba. Yabinyomoje igaragaza ko ibyo bidashoboka bitewe n'uko abarwanyi buriya mutwe bamaze kwinjizwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ku kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Iki kiganiro cyakurikiye amasezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyanye n'ubundi. Imwe mu ngingo ikubiye muri aya masezerano rero urumva twagiye tuzigarukaho nuko leta ya Kongo igomba gusenyera umutwe twaje intwaro FDLR bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ngaho ibaze baravuga ko ubwo se M23 yasangira ibirindura na FDLR. Kongo ivuga ko u Rwanda rushyigikira FDLR. Noneho ko u Rwanda rushyigikira M23. U Rwanda narwo rukavuga ko rushyigikira yego ko Kongo ishyigikira FDLR. Mbwira uburyo iyo mitwe yabarizwa mu bice bimwe. Ni nko gushaka kugaragaza ko ibice FDLR zica zigakiza zicamo zikasahura zikangiza ibikorwa remezo zikabangamira abaturage zikabarya. Ni nko kugaragaza ko M23 bihari irebera. Abavuga ko hari ibirindiro baba basangiye. Rero Nduhungirehe yagaragaje ukuri ko byanze bikunze uriya mutwe ugomba gusenywa
wa FDLR bijyanye no kuba leta ya Kongo nayo yemera ko uteje ikibazo nubwo ku rundi ruhande yawinjije mu ngabo zayo, agira ati FDLR ni ingabo zishyigikiwe na guverinoma ya Kongo ndetse yemwe zinjijwe no muri FARDC, yemwe na raporo za Loni zirabivuga. U Rwanda rero si rwo rwonyine rubivuga, ati ni ngombwa gusenya FDLR. Guverinoma ya Kongo yemera ko FDLR ari ikibazo gikwiye gusenywa, ibizaba inzira yo gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi. Minisitiri Nduhungirehe rero icyakora yanyomoje iby'uko abarwanyi ba FDLR baba bari mu bice bigenzurwa na M23 nk'uko amakuru abivuga, by'umwihariko mu bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Agira ati FDLR ntiziri mu matwari ya M23 kubera ko FDLR zinjijwe mu gisirikare cya Kongo ndetse zikaba zikorana n'ingabo za Kongo. Ati ni gute wavuga ko FDLR iri mu bice bigenzurwa na M23? Ati FDLR zikorana na FARDC. Ati FARDC iri mu bice bigenzurwa na M23? Ati impamvu nuko FDLR yinjijwe muri FARDC kandi barakorana. Ati rero kuvuga ngo FDLR iri mu bice bigenzurwa na M23 sinsobanukirwa neza ibyo muvuga. Ubwo rero abajijwe aho FDLR yaba iherereye, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko rwose ako ari akazi katareba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ko ahubwo ibyo bizamenywa n'urwego mpuzamahanga ruhuriweho n'abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga minsi ishize urabyibuka aherutse gutangaza ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, bakaba bari mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse no mu ishyamba rya Kibira ryo mu gihugu cy'u Burundi. Yego, twagiye rero indi nkuru twakomozaho tubabwire ko Tshisekedi yijeje abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara cyangwa se abahohotewe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Yavuze ko guverinoma izakomeza gushikama mu gusaba abaturage no ndabivuga gute, no gusaba kubariza abahuye n'ubugizi bwa nabi bwakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo amasezerano y'amahoro yasinywe vuba aha n'u Rwanda, ariko ngo abagiriwe nabi rwose azakomeza kugenda bavuganira. Yego, ni ijambo n'ubundi yagejeje ku banyekongo kuri 30 Kamena 2025, aho yavuze ko igihugu rwose kimeze neza. Muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 65 igihugu kivuye mu butegetsi ngo bw'abakoloni b'Ababiligi. Tshisekedi yavuze ko ngo amasezerano yasinywe i Washington kuri iriya tariki ya 27 twaza tugaruka ngo atangiza ibyiringiro ngo bitigeze bibaho by'amahoro ku banyekongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Atangiza n'amasezerano atangiza ibyiringiro bitigeze bibaho. Nawe yashimangiye ko ari amasezerano yari ingenzi kabisa. Rero akomeza agira ati yego, ati rwose aratangaza nyine ibi bihe by'amahoro, ati ni ibihe birambye ndetse n'ubufatanye bw'akarere ndetse no gutera imbere. Ati rwose ibi byose tugomba kubisangira, ndetse kandi yongeye kugaragaza ko ashaka kumenya icyo abanyekongo bashaka ndetse ngo no kubagarurira icyubahiro. Ati ariko n'amahoro murakeneye, ati nubwo ari agaciro kacu. Akomeje rero avuga ko kugeza ubu ngubu bisaba ubwitange budacogora bwa buri wese ndetse na guverinoma, utibagiwe n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bashyire hamwe. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeza agira ati turakomeza gusaba ubutabera buhabwa abashotoye, abahohotewe, ubutabera bwahabwa abahohotewe kandi n'abagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi. Tshisekedi avuze ko rero icyifuzo cya guverinoma kidashidikanywaho kandi ni ukugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose no guharanira ko habaho amahoro nyayo arambye kandi asangiwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Tshisekedi kandi yanashimye uruhare rwa Amerika na Katari mu buhuza batangije mu biganiro biri kubera impande n'impande. Umuyobozi cyangwa koordinateri wa AFC/M23 Corneille Nangaa yavuze ko gufata ibibazo biri muri Kongo ngo ari amakimbirane gusa hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati ni ugutenguhwa
kutakwemerwa. Ati rwose kugaragaza ko u Rwanda na Congo aribyo bishyamiranye ugasaba M23 guhagarika imirwano, yego, ati ni ugutenguha rwose ngo kutakwemerwa. Ku kibuga cy'imirwano tunyarukireyo naho turebere hamwe Rucuru CMC Nyatura na M23 muri Bwito bongeye gukozanyaho. Kuva ku wa mbere bararwanye no ku wa kabiri bongeye gukozanyaho deja. Mu bigaragara ahangaha muri sheferi ya Bwito muri Rucuru haracyari abazalendo kandi benshi bazi n'amatware ya M23, bazi ibice M23 ibarizwamo, kuko muri sheferi ya Bwito humvikanye imirwano ikomeye tariki 30 bahuye n'umunsi ngo utoroshye bwo Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo n'ingabo zayo cyangwa se abarwana ku ruhande rwayo bahanganye bikomeye na M23, ariko iki gihugu kizihizaga none imyaka 65 imaze ishize kibonye ubwigenge. Iyi mirwano ikaze yadutse kuva mu rukerera hagati ya AFC ni AFC 23 n'abarwanyi b'abazalendo bo mu ihuriro rya CMC cyangwa se Collectif de Mouvement pour le Changement. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko iyi mirwano yabereye ahitwa Munguli muri groupement ya Kihondo na Kikuro muri groupement ya Tongo. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye muri ako gace guhera amasaha ya saa 12 z'igitondo ku isaha yaho. Iyi mirwano yo kuwa mbere kandi ngo yaje nyuma ya weekend n'ubundi yaranzwe n'imirwano ikomeye y'ingabo zombi zihanganye. Kuwa gatandatu ku cyumweru hose bararwanye ibice bya Birambizo nibyo byumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje ahitwa Karambi muri groupement ya Bukombo ndetse no mu gice kimwe cya groupement ya Kihondo naho habereye imirwano ikaze. Kuwa kabiri ahangaha nkuko nahoze mbona abatuyeyo babitangariza Radio Okapi, ahangaha Karambi umujyi wa Karambi ngo habaye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo kwa kabiri masaha ya saa 2 n'igice z'igitondo, saa 2 zuzuye kugera saa 2 n'igice z'igitondo bararwanye ndetse ngo hiciwe abazalendo bagera kuri 6 hafatwe n'ibikoresho izi mbona z'amamashini gare zigera kuri 3. Hanyuma biravuga ko iyi mirwano mu byumweru birenga 4 bishize wigeze wumva Rucuru ibura inkuru y'imirwano? Oya, Rucuru hamaze iminsi hari imirwano. Muri izi groupement zigera kuri 4 ubwo sheferi ya Bwito zo muri sheferi ya Bwito arizo Bambo, Tongo, Bukombo na Kihondo habaye imirwano, nkeka ko ari imirwano simusiga mu by'ukuri. Ubwo rero n'ubundi imirwano yasigaga M23 yigaruriye uduce urumva, kuko ni imirwano yateye abantu benshi guhunga. Abaturage barirwa mu magana bahungiye muri groupement ya Bashali Mukoto mu gihe abandi bahungiye by'agateganyo i Bukombo cyangwa se bahungira no mu bihuru. Urumva ko biba bitoroshye na gato. Hanyuma tubwire Warikare byagenze bite? Warikare ibintu byongeye guhindura isura, urugamba ntabwo rworoshye ndetse ishyano ryacitse umurizo. Abakomandazi ba M23 bashimuswe n'abazalendo. Ubundi ibi ntabwo bisanzwe. Ndetse ibi byabereye muri teritwari ya Warikare n'ubundi rishimutwa ry'aba bakomando ba M23 bagera kuri 2. Ibi byabereye muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Warikare ndetse n'ahitwa Misinga. Amakuru rero kugeza ubu aravuga ko bashimuswe n'abazalendo, bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 30 Kamena 2025 ubwo bari bageze mu gace gahuza aka gace gahuza imidugudu ya Kilumbulumbu ndetse na Muli. Ubwo bari mu rugendo bagenda. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko abahagarariye societe civile muri aka gace bavuga ko aya makuru kabisa ngo bavuga ko nyine badashaka ko imyirondoro yabitangazwa, ariko bakagaragaza ko ngo abasirikare ba M23 rwose ngo bashimutwa n'abazalendo, ati kandi bari abasirikare bakuru ba M23. Ntacyo rero kugeza ubu M23 irabitangazaho cyangwa ngigira amakuru isohora kuri bo, ariko kugeza ubu amakuru aravuga ko ingabo za M23 zakoze umukwabo mu mashyamba ya Kilumbulumbu ndetse na Muri mu rwego rwo guhiga aba bashimuse abayobozi babo, gusa ntibagira n'umwe babona muri ibi bice. Urumva ko n'ubundi ibintu bitoroshye. Hategerejwe se
M23 iraza kubireberera irakora iki? Nase ko kabazalendo nase habaye imirwano se? Nta mirwano yabaye, gusa habaye ishimutwa ry'aba bayobozi cyangwa abakomanders ba M23 bakuru. Bashimutiwe se kuri tele? Bashimutiwe ubwo bari bari kwigendera mu nzira, niko amakuru avuga. Ubwo nama usese abaturage baranga bagamba, gusa bari bari mu birindiro byabo, nyine bari bari mu bice bari kugenzura. Abazalendo babinjira n'abazalendo sinzi aho babasanze. Twikomereze. Ndayishimiye yahembye abasirikare bari ku rugamba ngo bacitse ku icumu. Evaristo Ndayishimiye w'u Burundi kuri wa kabiri yahembye abasirikare ni 3. Ribaze mu basirikare bagiye hariya yahembye 3. Urumva bari mu bo Burundi bwari bwarohereje kurwana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bari mu babarirwa mu bihumbi. Uburundi bwari bwaroheje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu ntambara barwanamo n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko Uburundi bwatakarije abasirikare benshi mu ntambara zabereye muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka ushize, ndetse gutsindwa kw'ingabo zabwo FARDC, FDLR, SADC na Wazalendo n'abacanshuro ngo kwatumye M23 yigarurira ibice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko imijyi ya Goma na Bukavu. Kuri wa kabiri rero ubwo kuri stade Intwari i Bujumbura haberaga ibirori by'isabukuru y'imyaka 63 Uburundi bumaze bubonye ubwigenge, nibwo Perezida Ndayishimiye yahembye bari abasirikare. Abo yahembye ni Captain Habarugira Aimable, Lieutenant Ndayisaba Richard ndetse na Corporal Chief Ningaza Richard kubera uruhare bagize mu bitero ingabo z'u Burundi zagabye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Captain Habarugira na Lieutenant Ndayisaba buri umwe yari yambitswe umudari ndetse anahembwa miliyoni enye z'amafaranga y'amarundi, naho mugenzi wabo ahembwa miliyoni 3. Hanyuma rero Ndayishimiye yavuze ko bari abasirikare barwanyije umwanzi w'u Burundi, batuma mu by'ukuri ngo batuma atinjirana iki gihugu. Ati aba mubona bahagarariye igihugu twarabatumye kugira ngo bajye kurwanya umwanzi ataratwinjirana. Ati murabizi ko umwanzi yashakaga kutwinjirana aciye muri Kongo, baragiye baritanga bimwe bikomeye. Ati ntawabihakana nubwo bari kumwe. Ati nubwo bari kumwe n'abandi, aba baritanze kurusha abandi ku buryo rwose uyu munsi niba ufite amahoro nuko bafite abo batinya. Twese twibuke ko igihugu cy'u Burundi kigomba kuva mu gasuzuguro. Usibye bari abasirikare rero, Perezida Evariste Ndayishimiye yanahembye Lieutenant Colonel muri polisi y'u Burundi witwa ngo Audace Mugisha, usanzwe akorera muri komine ya Kabarore ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, kubera uruhare ngo yagize mu gukumira amagendu y'amabuye y'agaciro n'ikawa. Yahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Yahembwe miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Faranga make cyane rwose. Lieutenant Colonel muri polisi y'u Burundi. Hanyuma rero amakuru y'u Burundi tuyavireho rimwe, tubwire ngo Uburundi bushobora kuba bugiye kurwanywa n'undi mutwe mushya, kuko ngo abarundi bahungiye mu Bubiligi bagiye gushinga umutwe witwaje intwaro. Yego, n'abanyapolitike b'abarundi baba mu Bubiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoresheje intwaro mu kwamagana imigendekere y'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze yabaye muri Kamena 2025. Abiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ni Kofo Arusha. Ni Kofor Arusha. Iri ni ishyaka riharanira Sifor Arusha. Iri ni ishyaka riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, CN Ingeri ya Rugamba ndetse na MAP Burundi Buhire. Witwa Frederic Bavuginyumvira wabaye vice perezida w'u Burundi kuva muri 1998 kugeza muri 2001, akanabona perezida w'iri shyaka, yatangaje ko impamvu we na bagenzi be bigemeje gufata intwaro ari uko babonye igihugu cyabo kiri mu mage. Umunyapolitike kandi uyu Bavuginyumvira yagize ati turebye uko ibintu bimeze, ati ibi byatuma abantu batavuga
ati bavuga ko icyatuma dufata intwaro cyumvikana. Ati turebeye hamwe ibyabaye. Uyu bavuga inyumvire yasobanuye ko rero abanyapolitike bahungiye mu Bubiligi bagiye gushaka abantu bafatikanya nabo mu rugamba barimo ndetse bakajya imbere ngo y'Abarundi. Ati tugiye gushaka abari hagati mu gihugu bemera kubabarana natwe, ati kandi n'abemera kwizirika umukanda, ati bakemera gupfira igihugu cyabo kugira ngo mu by'ukuri tukigarurire. Ati kuko abenegihugu rwose bafite ubutegetsi butariho, ati kandi bubabangamira ndetse bubakandamiza. Leta y'u Burundi isanzwe irwanywa n'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ndetse na Forebu muri Forebu muri Gashyantare 2025 nibwo uyu mutwe wa Forebu FRB Abarundi nawo rero watangaje ko wihuje na UPR ndetse na UPF kugira ngo irwanye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Imitwaro y'ikira ibaye imitwe ingahe? Imitwe 4. uze kumbwira. Mu burasirazuba bwa Kongo kandi haravugwa byinshi. Tubwira iby'abasirikare ba SADC bamaze gushira mu burasirazuba bwa Kongo kuva 28 z'ukwezi gushize. Nibwo nta nkuru nta musade usigaye. Yego nibwo byamenyekanye ko bashize. Guko icyiciro cya n'umubare mbona ngo bakusanyije wabatashye bose hamwe. Icyiciro cya nyuma cyatashye ku 28 n'undi nkuko babivugaga. Gitakigizwe n'abasirikare 578 batashye banyujijwe ku butaka bw'u Rwanda bavana mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe icyiciro cya mbere urabyuka cyatashye ku 29 Mata 2025 kigizwe n'imodoka 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare, abasirikare 57 babiherekeje. Kugeza ubu rero amakuru atugeraho Bwana Fagi Kayinamura aratubwira ko SADC yose cyangwa abasirikare hamwe bose batashye banyujijwe ku mupaka w'u Rwanda. Ati ni abasirikare 2777. Aba bose nibo bari mu burasirazuba bwa Kongo. Ati rero aba bose ntibajyaga ku biro by'abinjira n'abasohoka ngo batereshe kashi ku mpapuro zabo z'inzira, ahubwo boherezaga bamwe muri abo akaba ari bo bajya gukoresha ino checking. Yego. Kubera rero ikimwaro n'izindi mpamvu za abasirikare banyiraga ku 2777. Bavugaga bitatu kubera ikimwaro. Kubera icyitwa ikimwaro, buri ikimwaro ni kibi cyane. Ndetse n'impamvu za diplomasi hagati y'ibihugu nicyo cyatumaga abasirikare batigaragaza. Magingangara izi ngabo kandi za SADC ahubwo ngo guteresha kashe ngo bamwe bangaga kugenda ugasanga nk'abasirikare 10 bagiye guteresherezwa kashe n'umuntu w'umusirikare umwe. Yego. Magingangara izi ngabo kandi nta muntu wari wemerewe kuzifotora ku ruhande rw'u Rwanda. Dore ko kugeza uyu munsi nta foto izwi baba barafotowe ku mupaka cyangwa mu gice cy'umujyi wa Gisenyi irajya ahagaragara. Imodoka zitwara aba basirikare ndetse n'amavideo yagiye afatwa n'abaturage bazibona babonaga ziriya ritiko. Yego. Naho buri ntabwo twakabaye twaramenye ibyo ari byo. Magingo anga rero batwarwaga na ritiko zibavanira Rubavu ku mupaka zibakomezanya nyine mu Rwanda zikabambutsa mu buryo bukomeye bakabashyikiriza i Kigali bagakomereza muri Tanzania. Icyiciro rero cya nyuma cy'abasirikare ba SADC nibwo cyahagurutse Rubavu ku 28 ku mupaka w'u Rwanda na Kongo kigizwe n'abasirikare 576. Ku nshuro ya nyuma hatashye 576 bari muri ritiko 15 ndetse harimo Abanyafurika y'Epfo 253, Abanyatanzania 206 ndetse n'Abanyamalawi 117. Ahantu hose Afurika y'Epfo ni ibiri hejuru umubare. Yego. Hanyuma SADC icyuye ikimwaro. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, muri Minisiteri nyirizina y'Ububanyi n'Amahanga y'ubutegetsi bw'igihugu murambabarira yashyizeho amabwiriza mashya. Ni amabwiriza agenga ikoreshwa
n'itumizwa n'icuruzwa n'ububiko bw'imbunda zidahitana abantu hamwe n'ibyazo bikenerwa. Ishyiraho uburyo bukakaye bwo kuzigenzura no kuzitunga. Ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye, ntabwo uzaba ugenda nk'ugiye kugura ikaramu, urumva. Ni amabwiriza yashyizweho hashingiwe ku iteka rya Minisitiri w'Intebe ry'umwaka wa 2022, akaba ateganya ko umuntu ku giti cye cyangwa ikigo cy'ubucuruzi bifuza kugira aho bahurira n'izi mbunda bagomba gusaba uburenganzira bwihariye kandi bagakurikiza amategeko ahamye. Imbunda zidahitana abantu ni intwaro zikorwa ku buryo zitagira uwo zibangamira cyangwa se ku buryo zimuhagarika mu gihe gito, ariko ntago zamuhitana. Zikunze gukoreshwa mu rwego rwo kugenzura inyamaswa mu mikino, imurikagurisha cyangwa se mu bikorwa bimwe by'umutekano w'imbere mu gihugu. Ubwo rero amabwiriza mashya yemeje ko hari inzego ebyiri za leta zahawe ububasha bwo kugenzura iby'izi mbunda. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ashinzwe gutanga impushya zijyanye n'itumanaho mpuzamahanga ry'izi mbunda n'ibikoresho byazo, kuzitumiza, kuzohereza hanze, kuzicururiza hanze cyangwa se kuzitambutsa. Umugenzuzi mukuru wa polisi y'u Rwanda ushinzwe gutanga impushya zo kuzitunga, kuzikoresha, kuzitumiza cyangwa se kuzishyikiriza abandi mu gihugu, ubwo niwe ufite izi nshingano. Noneho rero usaba agomba gutanga ibyangombwa birimo ibaruwa isaba yanditse mu nyandiko, indangamuntu cyangwa pasiporo ku bantu bafite imyaka 21 kuzamura, icyemezo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyemejwe n'umuganga ubifitiye ububasha, icyemezo cy'uko atigeze akora ibyaha gitangwa na polisi. Ubwo rero abacuruzi bagomba kugaragaza kandi ko bafite aho babika izi mbunda hizewe n'abakozi bafite ubumenyi mu kuzitwara. Izi mpushya rero kandi Bwana Jarimura ngo zigomba kugaragaza ibisobanuro birambuye biri mu bwoko n'ingano y'imbunda, nimero zayo, aho yaturutse cyangwa se igiye, aho ibikwa n'uwayigenewe. Gutanga uruhushya ngo bizajya bifata iminsi 30 nibura, ngo ni ukwezi. Abafite impushya bagomba gutanga raporo buri kwezi kuri polisi y'igihugu zigaragaza uburyo izi mbunda n'ibikoresho byazo byakoreshejwe. Niba habayeho ikibazo kigomba gutangazwa, ntigitangazwa ako kanya, gitangarizwe kuri sitasiyo ya polisi yegereye aho ikibazo cyabereye. Polisi n'iyi minisiteri bazakora cyangwa se ngo bazajya bakora igenzura rimwe mu mezi 6, bashobore no kongeraho irindi ryihutirwa igihe bibaye ngombwa. Ubwo ni irindi genzura. Iyo usabye impushya atatanze amakuru nyayo arenze ku mategeko nyine cyangwa hagaragaye impamvu z'umutekano w'igihugu, impushya zishobora gusubikwa kugeza ku mezi 6 cyangwa se igafatirwa icyemezo cyo kuyamburwa burundu. Muri ibyo bihe rero imbunda zose zitwarwa na polisi. Itangazo ryashyizwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Vincent Biruta ahagaragara ryatangaje ko urumva abafite imbunda zidahitana abantu n'ibikoresho byazo mbere y'aya mabwiriza bahawe igihe cy'amezi 6 ngo babe bubahirije ibyo amategeko mashya ateganya. Ubwo rero amabwiriza ateganya ko umuntu cyangwa sosiyete itunze imbunda izaba ifite inshingano yo kwishyura ibijyanye no gusenya no gutwika imbunda zishaje cyangwa se zitagikora. Nibyo ngibyo byo kubikiriza byo nta birimo. Hanyuma rero ikindi twagarukaho, Perezida Kagame ndetse akaba intore zirusha intambwe. Bakubajije icyo cyuzi kuri Perezida Kagame bavuga iki Bwana Jarimura? Umugaba mukuru w'ikirenga ingabo z'u Rwanda. Yego, intwari y'abanyarwanda. Umutabazi. Urukundo rw'u Rwanda. Yego, yes. Perezida Paul Kagame rero yakiriye umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nuclear, International Atomic Energy Agency. Ni IAEA. Yitwa Rafael Mariano Grossi. Baganira ku ngingo zitandukanye zijyanye no kubyaza umusaruro izi ngufu.
magingo aya ngaya uyu Rafael Mariano Grossi ari mu Rwanda aho yitabiriye inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, ni NESIA 2025. imaze iminsi rero ibiri iri kubera i Kigali mu Rwanda, iri guhuza inzobere zo mu bihugu 30 higwa rero kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire cyane cyane kureba uko zabyazwa amashanyarazi hifashishijwe inganda nto zizwi nka small modular na micro reactors cyangwa se SMR. Hanyuma rero itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu byanyujije kuri X rigira riti baganiriye ku bushobozi bw'ingufu za nucleaire mu iterambere ry'ubukungu ndetse n'intambwe u Rwanda rwateye mu gukoresha imbunda zangiye mu kanwa, ahubwo mu gukoresha inganda nto za small modular and micro reactors. SMR ni inganda rero nto zitanga amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire. Uruganda rumwe rushobora gutanga umuriro wa megawate 100 gusubira hejuru. Ni inganda zishobora kandi gushyirwa ahantu hato nko ku buso bwa hegitari 15 cyangwa 50, zigakorwaho n'abakozi barenga 230 ndetse niba za kwimurwa mu bice byitaruye imijyi. Ni inganda kandi zatangiye bigaragara ko zifite uburyo bwo kutangiza ibidukikije, kuko nk'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ushinzwe ikoreshwa rya nucleaire ku isi hose World Nuclear Association bwagaragaje ko ikoreshwa ry'izi ngufu rigabanya toni 29 z'umwuka uhumanya ikirere kuri gigawati mu isaha. Ubwo rero urumva u Rwanda rufite gahunda ko bitarenze mu mwaka 2030 ruzaba rufite bene urwo ruganda rutanga amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire, ndetse biteganywa ko mu mwaka 2028 ruzaba rwabonye abakozi bose basabwa. Amashanyarazi aturutse ku ngufu za nucleaire aboneka hifashishijwe ubutare bwa uranium. Bafata uranium bakayitunganya atome zayo zikitandukanya ku buryo zitanga ubushyuhe, ibizwi nka fission nuclear. Hanyuma ubwo bushyuhe nibwo bifashisha bagashyushya amazi akavamo umwuka, wa mwuka akaba ari wo wayobora mu mashini ugatanga amashanyarazi, aho hashyuhirizwa amazi, niyo rero nuclear reactors. Hanyuma SMR zikenera amazi make ugereranyije n'akenerwa hakorwa amashanyarazi asanzwe. Uru Rwanda rero rumaze igihe rufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo iryo koranabuhanga rigerweho. Nko mu mwaka wa 2023 rwasinye amasezerano ya Dual Fluid Energy Inc. Yanditswe mu Budage no muri Canada kugira ngo ikorere igerageza rya nuclear reactor mu Rwanda. Ubwo rero ibyo byajyanye no gufatanya n'ibindi bigo byo mu Burusiya no muri Amerika kugira ngo hibandwe ku gukora iyi SMR. Uranium kandi itanga amashanyarazi menshi ku ngano nto, ndetse koko grama imwe yayo ishobora gutanga megawate 1 ku munsi. Ni ukuvuga ngo ni ingufu zingana n'izatangwa na toni 3 z'amakara. Yego. Kugeza ubu ngubu rero ubaye utangije ikiro kimwe cya uranium wabona byibuze umuriro ungana na megawate 1000. Ni umuriro mu Rwanda kugeza ubu ngubu utarahagera, kuko inganda zitunganya amashanyarazi mu Rwanda zigeze ku bushobozi bwa megawate 406. Icyakora Rafael Mariano Grossi yatangaje ko u Rwanda ngo ari urugero rushobora kuba
ari urugero rwiza rushobora kuba rwashobora ibi bijyanye no kubyaza umusaruro izi ngufu za nucleaire. Avuga ko rero kubyaza ingufu ngo ari umusaruro hagamijwe amahoro ndetse hisunzwe n'ikoranabuhanga rigezweho, ati ni ibintu bigezweho ku isi hose. Yongeyeho ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma Afurika isigara inyuma mu bijyanye no kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire, na cyane ko ari umugabane ufite umutungo kamere wafasha muri urwo rwego. Ati ikoranabuhanga riri kuduha ibisobanuro, ati riduha andi mahitamo, ati tutigeze tubona, ati kuri ubu ngubu niyo mpamvu abantu benshi barishishikariye iri koranabuhanga, aho bashishikariye SMR. Iryo koranabuhanga rero rifite akamaro ko kuba izo nganda zakwimurwa, kuba zanakwigonderwa n'ibindi, ubwo ni ukuvuga ngo zagurwa. Ati ntako bisa kuba rero dufite aya mahitamo. Yes, ni ibyo ngibyo mu bigaragara ibintu byiza u Rwanda ruri kugenda rukora. Yego, ubwo rero turaza kureba ubwo iminsi ibiri rero ubwo umunsi wa nyuma n'uyu nguyu, ubwo yafunguraga iyi nama, umunsi w'ejo nibwo bya ubwo yafunguraga iyi nama nyine n'ubundi Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yanavuze ko muri 2025 u Rwanda ruzaba rukeneye hafi gigawate 5 z'amashanyarazi. Avuga ko ari impamvu u Rwanda rwishingikirije izi ngufu za nucleaire. Cyiza cyane. Yes, tunyukiye mu gihugu cya Uganda turebera hamwe naho ibiri kuvugwayo, tunanyarukira hakurya y'inyanja ngari. Muri Uganda Perezida Museveni ibintu byamubayeho nawe yumiwe, yatangaje ibihuha, yatangaje ubu yarazi ko uwo yabitse yaboze none yarakuze. Ni Perezida Museveni rwose, ariko wabeshya amakuru y'ubutasi yabizize. Nyuma y'imyaka 2 Perezida Museveni Kaguta wa Uganda atangaje ko ingabo z'iki gihugu ziciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa ADF, byamenyekanye ko akiri muzima. Muri Nzeri 2023 nibwo Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda ziciye Medi Kalubo mu gitero cy'indege cyagabwe ku birindiro by'uyu mutwe wa ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yatangarije kuri televiziyo y'igihugu nyuma yo kubibwirwa na Major General James Birungi wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri Uganda. Icyakora nyuma y'imyaka 2 Perezida Museveni abitse Medi Kalubo, byamenyekanye ko uyu mukuru wa ADF atigeze yicwa. Ni amakuru rero yamenyekanye nyuma y'itagwa muri yombi ry'uwitwa Sheikh Hamza Liavala ukekwaho gukorana bya hafi na ADF, akaba yaranahaga inzego z'umutekano za Uganda amakuru yerekeye uriya mutwe. Liavala yatawe muri yombi n'igisirikare cya Uganda ashinjwa kugiha amakuru y'ubutasi y'ibinyoma. Hamwe mu bashinzwe umutekano muri Uganda yasobanuye ko Sheikh Liavala yari yaramaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi, kuko yabahaga amakuru ya ADF atapfa kugerwaho n'uwo ari we wese. Gusa ngo byagaragaye ko icyizere yagiriwe rwose yagikoresheje mu kuyobya abashinzwe ubutasi n'abategura ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bya ADF, kugeza ubwo atanga amakuru atariyo yatumye Perezida Museveni abeshya abanya-Uganda. Amakuru rero avuga ko nyuma y'uko Museveni yari yaramaze kubika Medi Kalubo, byaje kumenyekana ko rwose akiriho, ndetse ko yakomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo Sheikh Liavala yatabwaga muri yombi, igisirikare cya Uganda cyamushinje kwifashishwa na Kalubo mu kubeshya ubutasi ko yishwe. Ukraine yagabye igitero na drone ku ruganda rw'igisirikare cy'Uburusiya. Tugana ku musozo bwa Najarimura. Yego, ni Ukraine kabisa yongeye kugaba igitero gikomeye ikoresheje indege za drone ku ruganda rw'igisirikare cya Ishevisky mu Burusiya. Hagati hari intera ingana na kilometero 1000 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya. Uru ruganda rero ruzwi nka Kupol Electronic Plant, rukora ibikoresho birimo
Mortar missile, radari ndetse n'imbunda zirinda indege. Igitero cyanahitanye abantu bagera kuri 3, abandi 45 barakomereka, harimo na 6 barembye, kuko byatangajwe n'umuyobozi w'intara ya Admitia. Amashusho rero yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibi bisasu bituruka hejuru y'inyubako y'uru ruganda, hagakurikiraho umwotsi mwinshi mu kirere. Uruhande rwa Ukraine rwatangaje ko izi drone zageraga kuri 2 z'urwego rw'umutekano CBU zaturutse kure mu birometero 1300 zikagera ku ruganda, bagamije guhungabanya ubushobozi bw'inganda z'intambara zikora intwaro zikomeye cyane z'Uburusiya. Hizewe ko ngo bashaka gukoma mu nkokora igisirikare cy'Uburusiya cyangwa bashaka kugicubya. Ni ubwa kabiri uru ruganda rugabyeho igitero kuva mu Gushyingo, ariko iki gitero cya mbere cyahitanye ubuzima bw'abantu gusa. Ni mu gihe Ukraine yagabye iki gitero ku Burusiya, nayo Uburusiya nabwo bwahise bwohereza ibindi bisasu byinshi. Kuko mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo bagabye ibitero 537 kuri Ukraine, harimo no mu murwa mukuru i Kiev, utibagiwe n'ahitwa Lviv. Aha Lviv ni umujyi wa kabiri kuri Kiev. Tuvuge ko intambara yubuye, intambara yubuye. Nako kandi andi makuru aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yateguje gusubiza Elon Musk iwabo muri Afurika y'Epfo. Kubera ko Trump yatangaje ko ashobora kwirukana uyu mujejetafaranga Elon Musk. Ese byashoboka? Buriya yagiye bitangaza. Trump rero na Musk bari inshuti pe. Bapfuye ikirere. Yanamushyigikiye cyane mu matora. Elon Musk bamaze iminsi rero barebana y'ingwe, bapfa ingingo y'umushinga w'ingengo y'imari ikuraho nkunganire y'umusoro ku modoka zikoresha amashanyarazi zikorwa n'Abanyamerika. Mu gihe umwuka mubi rero hagati yabo wasaga n'uwacubye, wongeye gufata indi ntera mu minsi ishize, ubwo uyu muherwe yibasiraga Donald Trump amushinja politike izarushaho kuganisha igihugu mu myenda ndetse n'ubushomeri. Ni amagambo Elon Musk yavuze ku wa Gatandatu tariki 28/2025 agaruka ku mushinga w'itegeko ujyanye n'ibyo Amerika ishora ndetse n'amafaranga. Magingo aya ngaya rero, kugeza ubu ngubu Donald Trump aravuga ko ashobora gusubiza Elon Musk iwabo muri Afurika y'Epfo kubera ubushotoranyi ari kugenda amukorera. Ndetse Trump mu butumwa yabanje kwandika ku rubuga rwe rwa Truth Social agaragaza ko Elon Musk amaze igihe yiriza kandi ari we muntu wa mbere kurusha abandi wagiye uhabwa inkunganire nubwo ari kuyirwanya. Avuga ko kugeza ubu ngubu ngo hatabayeho nkunganire, bishoboka ko yakabaye yaranafunze imiryango agasubira iwabo muri Afurika y'Epfo, atari ko ngiye kubimukorera. Ngayo nguko rero, reka tubashimire cyane. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.